Tuttum. Neyse dayar boyda az get deyindene. Oldu? Melis, alısta жүрөсүң айланайын. Кандайсың? Денсаулыгың жакшыбы? Эли журтуң сени сагынып күтүп турат. Өмүрүң узун, ыкыбалың улук, пешенең жарык болсун. Ишагылып эли журтуңа келип сагынып көрдүң. Айланайын балам. Шалып өмүрүң узун, ыкыбалың улук, пешенең жарык болуп, жайнап күлүп элиңе журтуңа келип кеткен. Мына мен энеңмин. Балам, Şağılıp mena 95'e çıkan ennen seni sağınıp duasını verip atar. Omurun uzun, kıvalın uluk bolup Allah Teala koldap, tayını mehkemlik olukun tosun da altın, azız olsun da olsun. Omurunun uzunluğu Süleyman Peygamber geçken artırağı nakburanın susun da olsun. Eline gelip oynap, caynap, güllüp, caynap, babatınday olup tak sekiri oynap bir gün. Otun caynap, kazanın kaynap, dasturkonun cayılıp, peşemen carık bolup bir gün balam. Gelgin. Sağındık, el jurt seni kütüp atar. Şağılıp balam, o men duamı verdim sağa. Aynen balam. Allahu Ekber.